mele nā ala Hawaiʻi. E ia ke kumukai no peni. Wāwaina o ka peni a me ka mikini helu. Kamaina kākou maka ʻōlelo o ehu kai. From the classroom to the workplace. To the airwaves. Makea Pūkana o ʻaha ʻōlelo ola e ike ia no ka hihia ma Wall Street. And once again in our very own homes. Maui hana ike ia. Ke ola ni no ko ʻōlelo Hawaiʻi. And while the Pūnana Leo are a network of preschools, they are also the foundation of this growing Aukahi or movement. Ensuring that our ʻōlelo Hawaiʻi will continue to thrive. A movement that started at a critical point in time back in the mid-eighties. There was sort of a synergy going on in that the kupuna were realizing that they were the last people to speak Hawaiian. And then the younger people were part of that boomer generation. It was a time of the Vietnam War, civil rights, so everyone was examining what had happened to various peoples, smaller peoples in the world. So young Hawaiians were really thinking about what happened? How come my grandma can speak Hawaiian and I can't? Komo mako na upio mai manawa o Anake Matthews me Auntie Edith. O ia na kumo mai manawa a mahope mai o Tutu Lamho, Auntie Emma, Tutu Lihong, me Uncle Joe Kekahi. Pai ana ia mako e a o I ka ʻōlelo Hawaiʻi. Those two forces came together at the university, but also in the community. Ua make ke kai ulu I ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua vela ka hao mai ia manawa. Ua make. We've had Hawaiian in the university since the 1920s because the community was so strong, the Hawaiian community wanted it in the universities. But it wasn't until this idea of teaching through Hawaiian as a medium of education really caught on. Hokai haneli, me ka iloa. The university has started to really fulfill its role in terms of revitalizing Hawaiian. O ke Aukahi, he ona I hana piha ia. No ka hoʻona awau ia o ke keiki mai ka pepe e ono wale no pule a hiki loa ako I ka pai kupuna. O ka vai puna. No ka au ke kula nui make kako mana ano pai like ole. Na haumana e no ana he ana kau. Mahea wau e kokua I ka nui poe. Aloha. Aia o ke mani I? Ale oia ma kamakupuni I koko no. Ua oia ke kai ano kwana ike. Kela no o ka pono nui. Ia a leila ko kako imi ana I ka ike hou no ke la. Mahele e kahi hoʻao ʻelua. This sense of koleana and desire to give back to the community and the Aukahi is characteristic of Pūnana Leo graduates. Ka poʻe Hawaiʻi a pau, e kuleana kau mākou, mākou pakahi a pau, e piʻi ae I kekahi kulana o mākou na luna. We have to put ourselves into these positions and we also have to turn around and help people get here. Wahala na makahiki he nui a ka mauno ka pono e komo makahana, ea. Aia mako makapapa mua a ka ali pau kahana maka lapuka, kona e hoi mai a kokua a kako'o I na poki iho, na hanauna ho e puka nei. A ole he ho na ua po'o, he mea ola o ia I o keia. E kakau ora I ka hua helu, e kolu haneli I vokalua maani. A laila ke puka, ka hauana a ale puka me ka palapala makaukau mai loko mai o na papawali no. A ka makona o I o no ka mea kongo oia, I na ano hana like ole. No leila o keia ka huina kala. Ka ho'ohana ia o ke kula nui. E hia o ko? He iwa kalua mako. Aloha mai kako. No ka hana o I o mawaho. E ana papa mea ai. Mahalo. He hoi mai koe. Makaukau kako na ke la o ia ko umnao. Makaukau kako e noho makalina poe poe. Nurturing keiki and lifelong learners of all ages through our ʻōlelo Hawaiʻi.
who are groomed to take on various kuleana. Eia no ma kone o Oiwi TV ma Whitvick e lua kaukani umikumalua. To better our Hawaiʻi for the future. The Pūnana Leo are more than just preschools. They are leading a growing and cycling movement in Aukahi to ensure our ʻōlelo Hawaiʻi will live on.